मणिपुर रायजोनि मुगैथाव आरो लाजनांथाव जाथायनि हेंथायै हादरनि गेजेरावनो गोबां आफाद गौथुमफ्रा गोख्रों खुद्रिसारगासिनो बेबादिनो दिनै मणिपुरनि लाजनांथाव जाथायनि हेंथायै क'क्राझार सहरावबो गोख्रों खुद्रिसारदों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा क'क्राझार सहरनि अभारब्रिजआव मणिपुराव सानै आइजोफोरखौ मुगैथाव आरो सुबुं माहारिखौ लाजनांथाव खालामनाय जाथायनि हेंथायै दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा ममबाति सावनानै खुद्रिसारदों बे खुद्रिसारनाय हाबाफारियाव गोबां बर' आइजोफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद सुंद'यै आबोफनि आफादगिरि दिफाली नार्जारिया बुंदों बेबादि इनाय मुगैथाव आरो लाजनांथाव हाबा मावग्रा दायनिगिरिफोरखौ गोख्रों साजा होनांगौ আজি মই পোনপ্ৰথমে সদৌ বড়ো মহিলা কল্যাণ পৰিষদ তথা আগুবৰ পৰা আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু দুখ পাইছোঁ যে আমি অত্যন্ত দুখজনক এই কাৰ্যটো ভাবিছোঁ কাৰণ যিজন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই কাৰ্যটো কৰিছে বা যি মহিলাবিলাকে এই পীড়িতা মহিলা যিবিলাকে নেকি আজি পীড়িতা হৈছে যিবিলাকে এই কাজত মানে লাংচনীয়া বা কোনোবা দুষ্কৃতিৰ হাতত এনেকৈ হ'বলগীয়া হৈছে তো আমি ভাবিছোঁ যে ই কেৱল দুগৰাকী মণিপুৰী মহিলাৰ কাৰণে দুখজনক বা লজ্জাজনক ঘটনা হোৱা নাই এইটো সমগ্ৰ ভাৰত নহয় সাৰা বিশ্বতে এইটো এক দুখজনক আৰু লজ্জাজনক কাণ্ড আমি ভাবিছোঁ যে আমি মহিলাবিলাকে আমি মাতৃবিলাকে এনেকুৱা মানে ল'ৰা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়াটোৱে আমাৰ কাৰণে কিবা এটা ভুল হ'ল নেকি সেইটো আমি ভাবিবলগীয়া বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ যি পীড়িতা মহিলা তেওঁলোকে হ'ল এগৰাকী আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আমি পাইছোঁ গম পাইছোঁ যে এগৰাকী বয়সটো হ'ল 40 বছৰীয়া এগৰাকী মাতৃ বয়স এগৰাকী হ'ল 20 বছৰীয়া বুলি আমি গম পাইছোঁ আৰু জানিব পৰা মতে যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈছে তেওঁলোকে অতি কম বয়সৰ ল'ৰা তে আমি ভাবিছোঁ যে এনেকুৱা মাতৃ বয়সৰ নিজৰ মাকৰ সমান বয়সৰ এগৰাকী মহিলাক এই সৰু ল'ৰাবিলাকে এনেকৈ কাৰ্যত যি আমাক লজ্জিত কৰিছে তাতকৈ আৰু বেছি দুখজনক হয়তো থাকিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ শাস্তিৰ কাৰণে আমি এইটোৱে ভাবিছোঁ যিটো মানে অপেন ৰাইজৰ সন্মুখত এইটো মানে পানিছমেণ্টটো হ'ব লাগে অপেন পানিছমেণ্ট BA BSc हाबनो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय गोनां फोसावथाय गसाइगाव जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव BA BSc डिग्रीनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबिसिन मुं थिसनहैनाय सा 150 फरायसाफोरा बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो हागोन 150 निफ्राय 200 सानि गेजेराव 75 जौखोन्दो रेहाय 200 निफ्राय 250 सिम 50 जौखोन्दो रेहाय आरो 250 निफ्राय 600 नि गेजेराव मुं थिसननायनि रांखौ 25 जौखोन्दो रेहाय होनाय जागोन जारागुरि गोविंद बसुमतारी फरायसालिमाया बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि होजानाय गुनगोनां फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे फरायसाफोरनि गाहाम सुबिदा गोनां फरायसालिमा बड' इंराजि एसामिस पलिटिकल साइन्स हिस्टरी इकोनॉमिक्स एडुकेशन फिलसफी सोशियोलॉजी जियोग्राफी आरो मेथ्स आयदाफोरखौ लानानै फरायसाफोरा बे फरायसालिमायाव फरायनो हागोन लोगोसेयैनो फरायसाफोरा लाइब्रेरिनि सुबिदा एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिविटीज कैरियर काउन्सिलिं सांग्रांथियारि हाबाफारि रिविजन क्लास लोगोसे स्पोकन इंग्लिश सेल्फ डिफेन्स आरो कम्पिउटारनि उफ्रा सोलोंथायबो लानो हागोन गोनो गोथो मोनदोंब्ला दानो 9706680878 700227199 आरो 7002131754 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालाम कलेज वेबसाइट www.gbcj.edu.in इमेल आईडी govindacollege@gmail.com